Chiadofo bia ohwe me obi4G TV din na ye kwame obofo ba kope ba ko amaka asase so a eni abiri pa nene ye mpanifo no mu di abro papa ye mpanifo no omu di abro na eya omu di abro na enema num ebe me yehu ni se youth na ya ba nene de me pese wa ohwe me hunu enema num a ebe ma wo hunu se moka hu bi ye youth ni ye ka hu bi na mpanifo na di abro enema num a mebe ma wahunu se yen aye youth no ye ka hu bi na mpanifo ni di abro ba ko ni hwe the way a na ye use social media no hwe the way a ye yen ka se social media na use enne social media bo nkwabra na sori a obi awro no ho ye say enema hunu nko a na ye use on the social media instead of say ye the social media na be pinpointing mpanifo na mo mahunu se what they are doing no ye nim no ye sorry we don't do it ye dia ye woman say ene afia so snega na obi ba betena no mu ye beef miss ben we baba trace ni we omo they are making money out of omo de na omo nya no for omo personal gains but forgetting say at this time ye dragging the attention of the nation to omo na mpanifo na ifasa privilege no e di oman ni nya ye ready Dr. Osafo Mafu asema ye nua presenter ba koka ye musa se ekwan benso na Aisha Huang obfa so a obedru o man areho se enkokrafo a omanyinyine do this level anka omoje na awu wo so omodwene oman no ho no omomom na edi abro tete no ne yesi enkokrafo de omode omano omoka no kore omonchenturo but this current Ghana ye wo mu ne de enkokrafo no omo ka no kore kra omomom na edi oman na bro yemisa se China ye niema ye gold ni ye niema na omo se ye nua na yi na omo se no ko mu krom se be ma okwan se kwaye sa niema no wa Ghana ni de hye ye bone a ni a jail na obi timi ko wi abode ni a jail ni 3 years ye hwendo ketko ye se ayira na China ni abedi o man we yone na empanimfu a mu matena ministry akese o man ni mu am se mu na mo se nka mo dwene o man Ghana ho na nya mo pese mu nkunya ka mo masa oba ne nsa ma o man ni mu bi enne yemusa se immigration for no mo ho no ekwan be so na Aisha Huang etimi be wure no it tells you say even Ghana ha no your borders ni ye ni nyina we are not secure because obia ba no odin ho awuram obia ba no odin ho awuram. And I don't blame the borders because si company for ne say no abonten no and anko modi wura into the security ayinmu a enko man Ghana will be a better place. Ghana nya man e kom de no nanso mpanifo edi abro ba ko no yemma attention social media hono we should pinpoint to the ministers, pinpoint to the administration and mpanifo no say ade we na mo ye no mu di o man na bro mo jiji sika na mo de akogum coffees mu abroche na mo ne mo ma enjoy life se munim so o man ni mu dwode a adentini na mo pege sika na mo de kogu bi me ebedu mire bi nsuo kura ye nya bi ni anom wo man we mu asem panimfo na mo o man mu sese ni panimfo ni bi no mo no selfishness no pesemi nkuminya omunkuwa benya no nkuanti ni ama China fo agie man na boso ena omu di omani nya yebusa ho se galamse ni China fo no mukuro mu no ade asase ne bi ni ho ana ade nti no omu nkose omu nsuo omu be seye man no e de akoye omu man ni ye ye wi ne akosesa ho ne ma bo denden de abreye ye be kra be kakra manchis ni na free China ade nti na ye ya ama oman Ghana ye mpanifo ne ya ama oman Ghana ye se China man ye pe bibia China ebe ye kakra no omu be ya no omu aba kasa omu afede they want to run the nation Ghana because dia mu ye asefem se mamwo na mu hwe na mu ntimi nya mu nsore nko se mpanidie ne dia mam na mu ntimi nya mu nja ngu ho because dia mu ye aburo ne doso tutu mu se o man no indirectly mu se man no ubehunu ade bo wa utimi tenase din na odwena obisa ho se enti epanifo yi ebi mu kwatena classroom pa ena omutimi tenase ye analysis etimi gi saa niema wetu ema yetimi di o man Ghana edi o man Ghana nyasa
ade aman ne ye kikire ne sa Ghana ye man a nyame ahira no nanso so as ye mpanifo ye deliberately say ye se man na mam ye wie ye free ye health sector nye ye education infrastructure boy road de pom kese o man we ye busa se ade papa na ewom ye security susu de a ene ayet se echi akese ayet ntan echi nketoa na eja akese enti to da bia ye were ho se enti o man a mpanifo no ye nananom de omumogya hwie gu ho aman no ye mpanifo na betena wa ye se no enti ya na ye tena se ye kra nwe ho enti wonko a wadidi amen na enkofo ho mete wo man mu omu hu ano enti wo to enti wonnam na wonnim se wonko a wonti oman ni security is at stake no enti wo to enti wonnam ma ma ya wonti yade ato se wo man mu enti wo to enti wonko a wo pese me nkum nyanti a Ghana Education Service ase no ho to enti wonko a wo pese wo nkum nyanti a ye health sector enne o kopɛ dura no ma yetimi busa o se eduro no pɛ papa na o permutation Ghana nko anya yetimi ka sa asɛm kyerɛw e wo hospital timo tenasia sɛ no na mo wura fi sɛ yade na emmo ba akofo yade emmo ba akofo it could be you one day ebe covid ne buy no mansua ade bia wo the one day you people are going to reap what you sow me say mo God bless you because mo tenase emma China for emmetena dominate man na ngie japade nyina o my Ghana aden bibia China enti yen se bie ni ntimi fetrim nye ya de bibia any independence ye gi ye den independence no ye gi ye den se agi independence na yen kasa ye ntimi nye de yen wose ye yen ntimi nyusu ye adwene nye ye man ne dia any independence ni ye gi ye den China ni ya pamu no kono masa illegally masa akofane de na beshem because of munku amu pese munku nyanti masa de na betena o man mu ombedi o man na wu ombedi o man na bro omese o man na puto apanifo mama mani na ho o man ni be ye firimi ni omienu God bless you